اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ جے پاک محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن جے معراج پاک جے ذکر خیر جے حوالے ساں تاں جی خدمت میں بٹرے گالیوں عرض کندا سی۔ محبوبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج اتری ڈگھی شے آ جو جکرے سالن جا سال محبوب جے انہیں معراج جے ذکر اے معراج جے رازن تے ڳالھائے جے تے سالن جا سال گزری ونجن۔ کہ شاعر چاہو ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواں جو ذکر کندے 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 تواں جو وصفوں بیان کندے 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 تواں جو تعریفوں بیان کندے 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 زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ لکھی 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 قلم زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما تا سراپا اللہ جی قدرت جا مظہر آیو، متھے جے وارن مبارک کھاں وٹھی کرے تواں جے قدمن مبارکن جے نہن مبارکن تائیں تواں سراپا اللہ جی قدرت جا مظہر آیو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما جی گال کیڑی کجے رگو کائنات پوری گد جی اج تائیں اما جے اکھڑن جو حسن بیان نہ کرے سگھی ہے۔ اما جے نیڑن مبارکن جو حسن اج تائیں کہ بیان صحیح معنی میں نہ کرے سگھیو ہے۔ تواں جے زلفن جو کیر حسن اج تائیں بیان نہ کرے سگھیو ہے۔ تواں جے بدوہا جے چہرے جو اج تائیں کیر حسن بیان نہ کرے سگھیو ہے۔ وقت جو کامل ولی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جڑو بھی چے تو مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہنمت بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں تے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو بنیاں سب شاناں، اے صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر تے وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن قدت کھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جالڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ جڑو بچوے تو انہاں اکھن میں تا انہاں اکھن جی تا مجال ہی کونے جو تجھے چہرے دے نہارن۔ پیر مہر علی شاہ ایری عظیم ہستی وہ بچے تو سونا انہاں اکھن جی کیڑی اوقات جو تو محبوب جے چہرے کے دسی تجھے چہرے جا اوصاف بیان کرے سکے، جتو تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کل کائنات گرجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جے زلفن جو تجھے زلف جے بند کمند ودا زندان ہزار ایمان رگو۔ اللہ اکبر واہ ہمایونی شریف والا جدو تجھے زلف جے بند کمند ودا زندان ہزار ایمان رگو، تجھے شاہی دسترخوان متھا مہمان ہزار ایمان رگو۔ عبید اللہ نائری صاحب چے تو تجھے جھلک دسی حیران تھیا سلطان ہزار ایمان رگو، تجھی جھلک دسی حیران تھیا سلطان ہزار ایمان رگو۔ اللہ اکبر اتے تا گالی کو دینا، اتے تا گالی ختم تھی ونے، اتے تا بڑا 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 بھی اچھی کرے اتے اچھی چون تھا سونا، اتے تا گالی ختم کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کرو نام تیرے پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ان عظیم محبوب جی گال کرن اساں جڑے کمینے انسان جی توقات جی گالی کو دینا، اساں کتھے جتھے میر علی پہ چوے تو گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں،
ہوتے تا اساں جی ہو تو میرے نشا تو چوے تا اساں جو اکھیوں لائق کونا ہوندا چاہتا تا اساں جی زبان ہی لائق کونے جو محبوب جی گال کجے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است کہ شاعر چوے تے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانجے وات کے مشک ای گلاب سا دھویاں پانجے وات کے مشک ای گلاب سا دھوئے تو تماجی گال کرن جو ارادو کہا بچے تو ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بات ہی نلائق نہ ہے مجھے تو زبان ہی نلائق نہ ہے ہزار بھیرا بھی جکرے مشک آئی امبر سا انہیں بات کے دھویا تب تو جو نالو کھڑا تجھے نالے جی بے ادبی مجھے بات نلائق نہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ محبت جو مقام یا محبوب جی ذات جو مقام جتھے ان مقام کے سوا لکھ نبی بھی نہ تھا پہنچی سکن ان کری محبوب جو اسان جے لائے ایو ہی کھوڑا نہ او تو کے اکثر چاندو آیا اسان جے لائے ایو ہی کھوڑا جو مالک نے اسان کے پنج در جو منگڑ ہار بنایو ہوا اسان جے لائے ایو ہی کھوڑا اسان جے لائے یہ سعادت کھوڑا جو اسان جے رسے میں کند میں رسی مالک نے جیا اسان جے گلے میں پٹو مالک نے جو ہے اسان کینے تے فخرا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لپا کے حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اساں تا چوتھا اساں جلا ایو ہی فخر کھوڑا جے محبوبن جو بیزار مبارک لوگ اساں کے متھے تے رکھن جلا ملی ونے تو خدا جی عزت و جلال جو قسم اسا جو نسی کیرا ٹرمپ کیرا بش کیرا امریکہ کیرا برطانیہ کیرا لندن کیرا کینیڈا نہ کیرا ہی کچھ کو سب کچھ اساں جو رسول اللہ جو نالے پاک اساں کے متھے تے رکھن جلا ملی وے بس سبق ہمیشہ سمورین تقریر جو اساں اکڑو دی دایو ربا رکھی میرا عشق سلامت بس دعا یا گراندا کہو مالک یا نوکری صدائی رکھن یا نوکری قبول پیجی وے یا نوکری قبول پیجی وئی تو کائنات جی بادشاہی ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے نہیں بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں بس یا محبوب جی یا غلامی ملی ونجے سب کچھ ہی ہوئی ہے اللہ کا دعا کہو رب جی ذات مو جڑے کمینے انسان کے غلامی میں ہمیشہ قبول رکھن ای مرن گھڑی تائیں مالک یا نوکری سلامت رکھن مرن گھڑی تائیں مالک یہ پٹو ہمیشہ لگائے رکھن کند میں جیسے مالکن جو پٹو آئے تسی بادشاہ ہے مالکن جو جیسی نوکری آئے تسی بادشاہ ہے اللہ اکبر کبیرہ بس دعا کہو رب اسانجا نسلن میں محبوب جیا غلامی باقی رکھے اللہ تعالیٰ کا دعا ہے رب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی غلامی اے عشق سلامت رکھے اے موجودہ دور جے اڑائن کھا اللہ جی ذات اساں کے محفوظ رکھے محبوب علیہ السلام جے میلاد پاک جو ذکر ایکڑو پھرو گجی کرے محبت سے درود صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو جے ذات بابرکات قرآن کریم فرقان امید کے اندر ارشاد فرمایو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ تعالیٰ فرمائے تو سبحان پاک رب کریم دی ذات الذی اسرا بعبدہ لیلا جے رات جے تھوڑے حصے میں پانجے خاص بانے کے سیر کرایو او مجھا سونا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جی ذات ببرکات پانجے پیارے باننے حضرت امام الانبیاء محبوب کبریاء حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم علیہ السلام کے 27 جی رات
कुल जान के अल्लाह निंड ॾियारी ओ सोना जिब्रील वन पूरी दुनिया के अज निंड ॾियार ओ मुंहिंजा मालिक छा क़यामत अचण वारी आ अल्लाह फरमाए थो न न न न क़यामत अचण वारी कोन्हे अल्लाह जे इज़्न सां जिब्रील अमीन हली तो पे कुल कायनात के निंड तो ॾियारे अल्लाह ताला जी ज़ात फरमाए थो सोना जिब्रील अज आसमानन जा दरवाजा खोले छॾ ओ मुंहिंजा सोना जिब्रील वञ जे जहन्नम जा दरवाजा बंद करे छॾ अज आसमानन के भी सिंगारे छॾ अज आसमानन जे रस्ते के भी सिंगारे छॾ अज वञी जन्नत जा दरवाजा खोले छॾ ओ सोना जिब्रील वञ वञी जन्नत जे हूरो गिलवान के चओ त सभ हार सिंगार कयो अज तैयार थियो जन्नत जे दीवारन के भी चओ त अज रोशन थी वञो अज तव्हां रंगीन थी वञो जन्नत जे वणन टिणन के भी वञी चओ त अज तव्हां पंहिंजे असुल हुस्नो जमाल सां अज तव्हां मुज़य्यन थी वञो ओ मुंहिंजा मालिक थे छा पियो अल्लाह फरमाए थो जिब्रील वञ मोटी आ पोइ थो ॿुधायई सुभान अल्लाह ओ सोना जिब्रील वञ अॻ में जिब्रील अमीन आसमानन जा दरवाजा खोले तो छड़े जन्नत जा दरवाजा खोले तो छड़े जहन्नम जे दरवाजन के बंद थो करे छड़े जन्नत जे हूरन गिलमानन के हुक्म थो करे अज हार सिंगार करे तैयार थी वञो जन्नत जे वण टिण के हुक्म थो करे ओ गुलन वारा वण तो में गुल अज सब खां सोना हुजन खपन ओ मेवन वारा वण तुंहिंजे अंदर अज मेवा सब खां भला हुजन खपन हर शय तैयार थी वई हूरो गिलमान तैयार थी वया अल्लाह ताला जी बारगाह में वरी हाजिर थो थे ओ मुंहिंजा करीम रब हाणे हुक्म कर अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात फरमाए तो अज़ल खां मुझे खा पाजा मलाइक पैदा कया वे समूरा मलाइक मुझी तस्बीह कंदा को बीही करे मुझी तस्बीह क़याम में कंदो आ को रुकू में वनी करे मुझी तस्बीह पढ़ंदो आ को कौमे में बीही करे मुझी तस्बीह पढ़ंदो आ को सजदे में वनी मुझी तस्बीह पढ़ंदो आ को तहियात में वेही मुझी तस्बीह पढ़ंदो आ ओ सोना जिब्रील अज सब फरिश्तन के चओ मां रब जी तस्बीह छॾे दियो सब कतारो बधी आमिना जे लाल ते दुरूद पढ़ो मालिक थे छा पियो अल्लाह फरमायो वञ अॻ में पंहिंजी ड्यूटी पूरी कर छो त जिब्रील जी उमिरि करोड़नि सालनि जी आहे अॼु ताईं त जिब्रील कॾहिं को अहिड़ो हुकुम ॿुधो ई कोन अल्लाह जे इज़न सां सभु तयारियूं थी वयूं अल्लाहु अकबर कबीरा तैयारी करण खां बाद में वरी मोटियो ओ मुंहिंजा करीम रब हाणे हुक्म कर अल्लाह ताला जी ज़ात व बरकात फरमायो ओ सोना जिब्रील हाणे 70,000 फरिश्ता पाण सां गॾु वठ 70,000 फरिश्ता मीकाईल खे चओ त पाण सां गॾु वठे 70,000 फरिश्ता इसराफील खे चओ त पाण सां गॾु वठे 70,000 फरिश्ता इज़राइल खे चओ त पाण सां वठे सभु वठी करे जन्नत में वञो जन्नत मां हिकिड़ो सोनो बुराक वठी मुंहिंजे महबूब के मुदे वठी अचो अल्लाहु अकबर आसमान सिंगार जी वया आसमान जा दरवाजा खुली वया आसमान सिंगार जी वया अल्लाह जी ज़ात हर शय के सूह अदा करे छड़ी अज रात अल्लाह पाजे महबूब के तो पाण दे घुराए के उर्दू वाले पंजाबी जे शायर ने पूरी कैफियत के बयान कयो चो सुभान अल्लाह दाढ़िया चो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा हर रात पांजे शान पाण थी रखे के आशिक चयो आ त यार इया ब कमाल रात हुई जो रब पांजे हबीब सा पे मिले कायनात में पेरो भेरो पियो थे अज़ल खां वठी ताबद पेरो भेरो पियो थे न को कदे अज खाग में ये थियो आ न को कदे अज खां बाद में कदे थींदो अल्लाह जी एक जात एक सरबस्ता राज आ अज अल्लाह पाजो वो राज पाजे हबीब जगह नुमाया पियो करे सुभान अल्लाह सैयद आला हजरत फरमाइदा न वकुल जा दुश्मन तू तो चवी त अल्लाह पाजे नबी के इल्म गैब अता न कयो आ सैयद आला हजरत फरमाइदा न कायनात में सभनी खां वडो गैब रब जी जात आ सब खां वडी गैब जी जात रब जी जात आ अल्लाह इहो राज भी पाजे हबीब खां न लिकायो सुभान अल्लाह
कायनात में वॾे में वॾो राज़ छा आहे? अल्लाह जी ज़ात। अल्लाह जॾहिं वॾे मां वॾो राज़ पंहिंजे हबीब खां न लिकायो त नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं त ॿुधायूं ई हूंदई न। भला तोखे कहिड़ो एतिराज़ आहे? ही ॿुधायई, ही न ॿुधायई, ही ॿुधायई, ही न ॿुधायई। असां तोखे मूंखे त ख़बर ई कोन्हे त छा ॿुधायई छा न ॿुधायई। महबूब फरमायो मा कान व मा यकून, जेको कुझु थियो हो उन जो इल्म बि रब मूंखे ॾिनो ऐं जेको थींदो तंहिंजो इल्म बि रब मूंखे अता कयो। कंहिं पंजाबी जे शायर ॾाढी भली ॻाल्हि कई आहे, कि तो इस रात दे तारे दस देने अज अरश सजाया जाना है। अज अर्श तो सजाए जे पियो। अज अल्लाह जी ज़ात पंहिंजे हबीब जी आमद जे लाइ अर्श पियो सजाए। ये तो इस रात दे तारे दस देने अज अर्श सजाया जाना है। गारां विच रोवण वाले नो मेहमान बनाया जाना है। हिकिड़े पासे तव्हांखे बार बार ॿुधायमि, हिकिड़े पासे मूसा अलैहिस्सलाम चए पियो रब्बी अरिनी रब्बी अरिनी रब्बी अरिनी। मौला तूं तो एॾो बेनियाज़ आहे, मौला तूं केॾो हसीन आहे, तुंहिंजो आवाज़ बेमिसल बेमिसाल आहे, तूं मूंसां कलाम कंदो आहीं, तुंहिंजे कलाम जी का मिसाल कोन्हे। मालिक तूं पाण केॾो हसीन हूंदे, मालिक तूं पाण केॾो ख़ूबसूरत हूंदे, दीदार त कराए न। अल्लाह फरमाए लन तरानी है मूसा, न न न न तूं दीदार कोन करे सघंदे। हिकिड़े पासे मूसा अलैहिस्सलाम इल्तिजाऊं करे मिन्नतूं करे, रब कहे न न न न न तूं दीदार कोन करे सघंदे। हबीब सुतो पियो आहे, रब जी ज़ात जिब्रील खे पियो चवे तयारियूं करे मुंहिंजे हबीब खे वठी आ। वाह सोना महबूब। तॾहिं असां चवंदा आहियूं कायनात में दिल ब महबूबे हिजाज़ी वस्ताइम। अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला ने पूरी उम्मत खे सबक ॾिनो त दिल लॻाइण जी जगह महबूब जी बारगाह है। बस या हिकिड़ी बारगाह है जिथे दिल खे बिना कंहिं नफ़े नुक़सान सोचे विकिणे छॾिजे। बाबा जी पंजाबी चवंदे हूंदे सन कि यार दे नाल प्यार करीदा अन्ने वाह, यार दे नाल प्यार करीदा अन्ने वाह प्यार करीदा। ते अन्ने वाह दा मकसद है हुंदा है कि कदी नफा ते नुकसान नहीं सोचीदा। जिथे दिल ला लईए उथे फिर नफा नुकसान नहीं सोचीदा। जिथे यार दी गल होए ते फिर बंदा सब कुछ छड़ देंदा, कहदा कि जे सोना मेरे दुख विच राजी ते फिर मैं सुख नू चुल्ले पावां। जे यार दी गल होए ते फिर यार दे नाल कदी हिसाब रुपए पैदा नहीं करीदा। मैं तन्नू अक्सर सिंधी दे विच मिसाल देना होना कि वडे पुराने जमाने चाहते होंदे सन यारां दे नाल लेखे नहीं करीदे, यारां दे नाल लेखे नहीं करीदे। यार वो यार ही केड़ा जिदे नाल लेखा कर करके तुसी ओनु 2 रुपए दी चाह दा कप पिला के आखो जी कल मैं पियाई सी ते अज तू पिया। तुसी आखदे ना जी ना ना, यारी दे विच केड़ा हिसाब मैं खवा दिता या तू खवा दिता, मेरे तेरे पैसे वंडे ने। सही है चवदान मुंजा तुंजा पैसा विरायलन छा, अदाई त तुंजी मुंजी यारी आ। अल्लाह के पांजे हबीब सां केड़ो प्यार आ। अमीर अल मुजाहिदीन फरमाए था महबूब सां प्यार करण जे टाइम हिसाब न कंदो कर, महबूब सां प्यार अखियूं बूटे कबो आ। महबूब जे नाले ते सोणी मेहार जो वाक़ियो सॼे जहान ॿुधो आ। दुनिया भी इश्क हुयो, इश्क जो रंग ही पांजो आ, इश्क जो रंग ही पांजो आहे। इहो अकुल वारनि खे समझ में न ईंदो आहे कॾहिं इश्क, इश्क कॾहिं अकुल वारनि खे समझ में न ईंदो आहे। इहो छा हुयो जो सोणी दिले ते वेही करे दरिया बि पार करे वञे। इहो दुनियावी इश्क जो इहो पावर आहे, इहो दुनियावी इश्क जो पावर आहे। पंजाब में शीरी फरहाद जी ॻाल्हि मशहूर आहे, किताबनि लिखियो आहे कि सो हकीकत कूड़ या सच अल्लाह तो जाने। चवंदा त शीरी सां मोहब्बत थी वई फरहाद खे, त शीरी जे पीउ खे अची फरहाद चयो त मूंखे शीरी जो संग ॾे।
عشق جو کمال چھا ہوں دعا عشق جی پانچی رمزا بد نصیب کے کرے عشق سمجھ نہیں دعا کہ بزرگ کھا کے پوچھو تو عشق میں تیو تکلیف چھو دیوان پان فرمایوں ہر کمینو عشق جی دعویٰ نہ کرے بے عشق جے رستے تے ہوئی دعا امیر المجاہدین فرمائی دہا یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائے یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے عشق جی دعویٰ کرنیا تب وہ سر ہتھیلی تے رکھی کرے پو عشق جی دعویٰ کبیا جے کرے عشق جان پیاریا تو پو عشق جی دعویٰ نہ کبھی ارے بزرگ چاہتا نا عشق ان کرے سخت ہوں دعا تو جی ہر کو جو کمینو عشق جی دعویٰ نہ کرے عشق جی دعویٰ وہی کرے جے کو پانچو سر پانچے تیری تے رکھی میدان میں اچے تو فرحاد سنگ گھریو شیری جو اور جے پی چیو ہکڑے شرطا ہی مجھے محل جگیا ہی جبل بٹھا ہن جے کرے تو ہنن جبلن مجھا تو شاخ کھوٹرے اچی دریا مجھے محل جے سامو کھا بہائیں تو کھیو شیرین جو سنگ نہیں چلی دوس کتابن جی گالا چاہتا تا فرحاد سوچیو کون تا کرے جبل بھی کتبان بابا جی جو مقصد یہ ہو انے واہ جو یہ مقصد آ یہ تو دنیا میں عشق آنا مو جڑو با کھر جے کو پڑھے لو جیا چاہیا چریو تھی ہوا کرے یہ بھی تھین دعا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائندن ہر دو بمنزل روا ہر دو امیر کارواں عقل ہیلا میں برد عشق برد کشاں کشاں علامہ اقبال فرمائے تو جنے بھی عشق ہے اکن جو مقابلہ چھوا تو اکن دلیل دی دیا عشق چاہتا حل پوئیتے جتھے ماں بھی ٹھوایا تو مکھے اکن جی ضرورت ہی کونے مکھے دلیلن جی ضرورت ہی کونے بس جے گال میں مجھو یار راضی بس گال ہی ختم ہے بس تو فرحاد اللہ جو نالو کھڑی جبلن کے گینتی کھڑی شروع تھی ویو رب جی قدرت بقول کتابن جی اللہ ہوتا دریا وہائے چھڑیو ہانے سچ حقیقت کتاب جانن تھا تاریخ جو باقی ہوا پر یار جے کدے کوڑو عشق ہوجے تو ان جو یہ کمالا تو فرحاد دریا جبلن میں بہائے چھڑے عشق دنیاوی ہوجے تو ان جو کمال ہی ہوا تو سونی دلے تے چڑی کرے دریا پار کرے ونجے مجھے یار تو مدینے والے سا عشق کریے پو بھی تو نہ کراؤ جی تو پانچے عشق کے بت کرے آزمان تو جو عشق کتے بیٹھا نا زبانی عشق نہ کبوا زبانی عشق نہ کبوا عملی بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائندہ کو یار دی گل سنا ملا نہ اوکھے پینڈے پا ملا نہ علمہ میں پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا گال عشق جی بھی یار عشق جا پند پرے پراہاں عشق جا پند مجھے کمینے جی کڑی اوقاتا جو او بیان کیا تھا عشق چھاؤ دعا عشق کہو تو صدیق اکبر عشق کہو تو فاروق اعظم عشق کہو تو عثمان غنی عشق کہو تو حیدر کرار اللہ اکبر عثمان غنی پورو گھر لٹائے چاہے تو جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سب کچھ محبوب جے نالے تے قربان پیو کرے سائل پہ چوے او عثمان اللہ جے نالے تے 60 دینار نبی جے نالے تے پورو گھر اور جو حل حل گال نہ پوچھ اللہ ازل کا موجود ہو انہیں در جو 10 مدینے والے سائیں تے نو ترے مجھا سونا گال عشق جیا بس عشق جی گال سمجھ میں اچے تا ہر شیا نہ سمجھ میں اچے متوا کہے گے گال اکڑی بدھائی ہی تسا جے مل جیل ویاسی نا تا اسا سا کر اکڑو بکٹی ہویو پیرو مل جو ان کے پولیس والے چاہو کلمو تو بدھائے ان پیرو کلمو بدھائیو جو بیو کلمو بدھائے تو ہن جو بیو 100 ٹکٹ بیٹھل ہو تو ہن جو بیو کلمو مکھے نہ تھو جو مجھے 100 ٹکا پوچھ تو پولیس وارن ٹہ کڈے نو پولیس وارن ٹہ کڈے چو ہلڑے ہل واڑے واہ جی کل بندی اچے توا کے بیو کلمو کون ائی ہلیا آیو ناموس رسالت تے پہرے داری تے اسا کے ہتھ کڑیو لگل ہویو زبانی تے مانو ظاہر تے نتھو چئی سکے جواب ان وقت اللہ کرے اللہ ایڑو ایمان دے جو ہر مانو کے منہ تے جواب دین دی اللہ جرأت عطا کرے پر دل میں سچو سی یار کیڑی گال تھو کری یہی تا گال سمجھڑ واری جے کے بیو کلمو نہ تھو اچے ان کے ناموس رسالت سمجھ میں اچی وئی تو دنیا جہان جا علم پڑھی بیٹھے تو کو کے ناموس رسالت سمجھ میں نہ آئی ہی تو مقدر جی گال نا یہ تو مقدر جی گال تو ابو جہل مکے میں ہوندے بھی نبی کے نہ سنانے ائیں سلمان فارسی فارس کا ہلی اچی مصطفیٰ جو کلمو پڑھی بیٹھے سبحان اللہ اتبا شہبہ چوے تا سا چودری آئیوں اسی اسلام سنگر نہ بیندہ سی
تو اسلام کتھا ہلندو؟ بلال ذات جو حبشی وہ اسلام سان گڈ بھی ہے تو محبوب جی ذات نے کبا کھاٹھی کعبے جی چھت تے بہاری دنیا کے بدھائن تو اسلام میں چودھری بودری جی گال کو نے جے کو غلامی کرے پو ہوجے غلام مصطفی نے کہ کعبے جی چھت تے بہاری چری دو ہے. سو مجھا سونا گال یہ ہے عشق جی گال بس تا اللہ کے پاجے محبوب سا پیارا اللہ پاجے حبیب کے عرش تے تو گھرائے. اللہ اکبر کبیرہ. اج رات محبوب کے گھرائے تو اے پنجابی ہر شہر جے تو اس رات دے تارے دس دے اج سجایا پنجابی سمجھ میں جے تھی گر جی پڑھو اللہ کرے تو جیون اس رات دے تارے دس دے اج سجا جانا اس رات دے تارے دس دے اج سجا غارا وچ روون والے مہمان آیا غارا وچ روون والے مہمان آیا. اساں جی دل چوندی اللہ کرے یا گھڑی خراب تھی وجہ جے تواں گھڑی گھڑی نہاریندا آیو. سبحان اللہ. دوران تقریر تواں جو گھڑیوں ہتھ جو سب بھی رہن اے وقت بھی رہے تو مانو محبوب جی تعریف کرے. خدا جو قسم یہ گھڑی چوندی دل نہ چوندی تواں چوندا یار دیر تھی ویندی من سب گال ختم کندا کيو پر خدا جو قسم کھڑی تو چواں دل نہ چوندی تو گال ختم کيو چو تو گال محبوب جی ہوندی بسی بشیر صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رام کے محبوب عرشن تے پہ ونے بیت المقدس میں نبی صفو اٹھائے بیٹھا ہے. اللہ جے ولیوں جو روح علماء فرمائیں تھا تو محبوب جہدی مطلب عرش تے پہنچن لگا تو اللہ جے عرش تے چڑھن لگا تو دکھیائی تھی. سونے عبد القادر جیلانی جی روح اچھی حاضر تھی. سونا مجھے کلھے تے پیر رکھی تو عرش تے چڑھو رہی زندگی تو متھے جو میں کہ تمام کی خدمت میں واقع بیان کبو تو سونے عبد القادر جیلانی جو روح تے کیے بھائی نہ منجن والے جی تے پیٹ جے سور جو علاج کو نے یہ ساجی بابا جی فرمائندا ساڈی گل حضور دے منن والے دے نال ہوندی ہے. منافق ساڈا گال ہی کونے جے کہ حضور جی شان میں بھی سوال کڈھن جی عادت جو ساڈا گال ہی کونے. صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رام کے محبوب سارے دیدار مہمان محبوب آنے جگیندا جو چن مور تکدا عرش تانگ چے بھی آہے ملن جے لائے بےتاب تھن. جو میں تو تاں کے بدایوں نے تو عرش جی کیے تانگ ہوئی تو پنج محبوب کے گھرائے تو نالین مبارک اساں تے لگائے. چن مور عرش رکھ دائے رل
غار بس آخری گال جکا کرے تو تجھے مجھے کم جی گالیوں تو گھڑیوں تو کرے پر آخری گال جکا تجھے مجھے کم جی آو تو سب گالیوں محبوب جو ذکر اساں جے کم جو ہر شے اساں جے کم جی پر دنیا ہے مطلب واری سو گھڑو مطلب جے میں اساں جو کہ تو ایسا کی باغ سے لے ساڑے جاگر دے بھاگ ستے اجا ساجا بھاگ سلطن بھاگ کھندا یہ تو ایسا کی باغ سے لے ساڑے جاگر دے بھاگ ستے عجب بخشے اجانا امت نے بخشش نشرایا عجب بخشے اجانا امت نے بخشش نشرایا غار والے مہمان اللہ جی ذات کا دعا کرو ربا رکھی میرا عشق سلامت ربا رکھی یا دعا گھرندا کہو ربا رکھی حضور جو عشق بے ای ہے جکرے کنجوسی سا گھربو تے یا کنجوسی سا گھرن والی شے ملت دی کرے کونے ہی تبارگاہ ہے آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا خود دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا منگتے کا بھلا ہو ربا رکھی میرا عشق سلامت اللہ تعالیٰ صبری کا سلامت رکھے